literature in posredovanje drugim u stvarjanje novih kulturnih vrednot i negovanje nacionalne kulturne dediščine. Tudi Društvo Slovencev Kredarica neguje te vrednote in s svojimi kulturnimi programi oživlja slovensko poezijo, prozo, glasbo, umetnost in jih prenaša naprej. Uvaženi gosti, dragi Slovenci, poštovani i dragi Novosađani, slovenački kulturni praznik koji naša domovina proslavlja svake godine 8. februara, na dan kada je umro najveći slovenački pesnik France Prešeren, predstavlja praznik posvećen kulturi i svemu što je s njom u vezi. To je pre svega negovanje slovenačkog jezika, upoznavanje sa slovenačkom književnošću, muzikom i ostalim vidovima umetnosti, negovanje nacionalne kulturne baštine, ali i stvaranje novih kulturnih vrednosti. Slovenija je jedna od retkih, ako ne i jedina zemlja koja je praznik posvećen kulturi podigla na nivo državnog praznika. Društvo Slovenaca Kredarica takođe neguje te vrednosti i trudi se da svojim kulturnim programima ponovo živi na ovim prostorima slovenačku poeziju, prozu, muziku i umetnost uopšte.